Ubukhazikhazi ubuhle bomzimba odanisela icilongo shengathi siya ngokuphela manje isikhathi. Beka umbuso uyavukelana likhasi lesambulo ligcwalisekile usemaphethelweni manje umhlaba. Nokuthi kule ndawo basekhona abaphilako sizwa ngomsindo izigize enhliziyo naye eyophayo. Sina silethele ukufa bakwenza ilunga lomndeni njalo uma kuthukuthela la ekhaya kuba khona esimfihlako. Shengathi ukuhla kwelanga nako kusifikele emini ingilozi yokukhanya ifulathele sicela intethelelo baba wethu semazulwini. Imkhuleko yesizwe ibambeke emkhathini kazibiya nini isibendulo solokhu kuchumisile eSwatini. Umoya kaAdolf Hitler usevukile ebukhosini bayafezweni kusala intandane nephunga lezinyembezi emehlweni. Impela sazalele kusithekeni ukhanya sikuzwa ngamahemhem kahlenbo. Ngitsheleni ukuthi seniyazi okuningi ngempilo emhlabeni sikufunda sekunzima la. Imini yenkululeko iphambene nemkhuleko ziyacisha manje ibane empilweni zethu. Sikhatheleke phasi yekuzama zathu nje ukuya nokubuya kusafana siphuma singaphethe lutho. Badinga usiza abantu eAfrika bakhipheni ifonyo nizobabona bomisimlomo indlala yasibulala futhi sazodlanga. Sina abantu abamnyama siyahluleka ukucabanga into esifuna kwamandla siphinde sihluleke ukwasebenzisa ngokufanele. Baba wethu semafini sibonelele siyaphela nakho phela sifa zama ngoba sinethemba lokuthi kusazolunga. Sikhungathe ubumnyama eAfrika thina abasha amaphupho soshiya ngafezekanga. Sidinga impendulo ngempilo uma sivuma ukwehluleka manje yini esoyiluza ngalikusasa. Futhi ngempela uma sibekezela yini esoyizuza kusasa. Ngiphi yona impilo esiphilako uma lokho esikudingako kulabo abangafuni ukuba nako. Khonapho bathi kukhule sinakho kepha sizukubona sisafiso kwabo. Inkinga kulabo esikhula nabo bazokufisela impumelelo macede bekuzonda uma usuphumelele. Nangegama likayise nendodana sinokulwela ukuvula iminyango eyayivalele ukuvikela thina. Bathi siyavuna esikutshalile empeleni seyisisikhathi wothi nginitshele akuvumi ngithule.